nekakve veze s mojom poezijom. Kakvu tu vezu nalaziš? Ne znam, ovi šiljci su me podsjetili na nešto što se tako oštro i preteće širi u svim pravcima, a moja je ideja nešto što može negde da implicira neku eksploziju koja nosi sa sobom neku smrtonosnost, a meni je ideja za ime zbirke za šapneli bila u suštini eksplozija u jeziku, koje smo mi postali zapravo svesni možda negde u 20. veku i sada u 21. mi živimo određene posledice tih šapnela iz jezika koje nas pogađaju i raznose nas na sve strane u smislu toga da mi se čini da smo prosto prinuđeni u ovom trenutku da se suočimo sa tom eksplozijom u jeziku u smislu našeg poverenja da jezik može da nam pomogne da opišemo svet, da opišemo čoveka, da opišemo njegov unutrašnji život. I to su sve neke zablude koje se možda mogu pripisati i književnosti 19. prve polovine 20. veka. Međutim, ne, zapravo u prvoj polovini 20. veka se događa sa avangardnim i sa tim savremenim i modernim pokretima i u teoriji, i u lingvistici, i na polju književnosti i šire umetnosti, prosto ono što ja negde u ovoj knjizi pokušavam da opišem kroz tu eksploziju koja se kao atomska bomba, jer 20. vek je period atomskog... Pa da pokažeš malo koju sliku, jer je veoma... Ovo je zapravo... Ova fotografija atomske pečurke se nalazi u ovoj knjizi umesto naslova drugog i centralnog poglavlja moje zbirke. Jer upravo taj najveći deo, drugi ciklus u toj zbirci i govori o toj eksploziji, o tome kako je jezik sa svim našim poverenjem i sa svom našom nadom da će on biti za nas jednostavno dovoljan za međusobno funkcionisanje i za shvatanje sveta i stvarnosti, otišao nepovratno u jednoj velikoj eksploziji. I nije slučajno, mislim, ni ta baš atomska pečurka, jer mislim da je i to, da je atomska bomba kojom se završio negde Drugi svetski rat zapravo napravila toliko jedno monstruozno uništavanje, donala toliko užasavajuće smrti i razaranja, da se meni čini da je to bio jedan istorijski događaj koji se prosto, ono što se kaže narodski, rečima ne može opisati. Iako u tom trenutku prosto shvatamo da postoje stvari koje se jezikom ne mogu opisati, koje su toliko strašne, koje prevazilaze po svojoj monstruoznosti jezik, onda moramo da se zapitamo šta je jezik, kako ga koristimo, da li nešto treba menjati, da li se treba drugačije odnositi prema njemu. A i čitava konstrukcija tvoje zbirke je veoma dinamična kao ova struktura gde sedimo. Nije samo ta atomska bomba, nego i kompozicija pesmi. Možeš malo da pokažeš? U suštini negde ja sam prvim ciklusom pesama koji se sastoji iz jednog po meni veoma klasičnog, tradicionalnog pesničkog formata, to su 4 katrena, da se na neki način obratim nekoj vrsti pesničke tradicije i istorije poezije. Međutim, u nju sam hteo da ugradim ove tačke koje se ovde mogu naći, koje na neki način treba da iniciraju diktat po kome čitalac mora da čita ove pesme. Zbog toga što... Ti mu ne pustiš, ne dozvoliš da diše slobodno. Tako je, kao što mu ni jezik zapravo ne dozvoljava, jer svaki govornik je, mislim, ono što kažu, jezik je granica sveta. Svaki korisnik nekog jezika, svako ljudsko biće može da se raširi onoliko koliko, može da stekne toliko široku perspektivu u svetu koliko je njegov jezik širok. Što je opseg njegovog jezika koji koristi uži, njemu to više stvari u svetu izmiče u smislu značenja i ostaje za njega nespoznatljiv. Tako da sam ja ovde ovim tačkama hteo da uspostavim tu jednu vrstu diktature moje, autorske, nad ritmom, nad tokom i posledično nad čitaočevim užitkom i doživljajem tih pesama, što mislim da se negde može odnositi na jedan poetski stav prema tradiciji, u smislu da je tradicija, ako se ne odnosimo konstruktivno prema njoj i ako je ne shvatamo kao jedan rezervoar iz koga treba da crpimo neke savete i materijale koje ćemo potom ponovo koristiti, mislim da ona može da bude veoma pogubna, da ona zapravo može da bude neka vrsta diktature koju ne bi trebalo da se robuje, jer
Tradicija shvaćena dogmatski ostaje samo mrtvo slovo na papiru, što je opet još jedna veoma zgodna fraza u kontekstu ove moje zbirke. A forma tvojih pesama se onda tokom zbirke promijeni. Zašto si odlučio onda da nekako kao nekakvu eksploziju možda isto da razbiješ ovu tradicionalnu formu? Jeste, onda sam u drugom ciklusu, pesme izgledaju, to jest grafički su poređene tako da su ove sa leve strane poređene uz levu marginu, na desnu i uz desnu marginu, što bi negdje trebalo da stvara, ja se nadam, vizualni utisak da su ovi stihovi zapravo postaju ti šapnelji o kojima ja govorim, koji se iz tog nekog centralnog dela šire na sve strane u ovoj zbirci i one treba na neki način simbolički da predstavljaju tu vrstu eksplozije. Svi ti stihovi u tom drugom ciklusu, koji definitivno jeste centralni, kao što sam rekao, su veoma kratki, često su eliptični, uglavnom su fragmentarni, neka čvršća semantička povezanost ne postoji na više od 2 do 3, 4 eventualno stiha, što je negde, čime sam negde hteo da zapravo na tom pesničkom planu probam da objasnim kako vidim tu eksploziju u jeziku. To je šta je to što se dogodilo zapravo sa tim jezikom i zbog čega on više ne funkcioniše, a to zapravo jeste ta uronjenost u jezik sa jedne strane. Drugo, ta jedna vrsta, što mi kažemo, višeglasja, u smislu da smo toliko sada bombardovani izvorima jezika, rečima, rečenicama, frazama, kako da kažem, nekim jezičkim konstrukcijama koje su potpuno postale istrošene, u smislu ispražnjene od svog značenja, nemaju više nikakav sadržaj, više nikakvu poruku ne mogu da prenesu, da onda nekako taj drugi ciklus proba da u ovoj pesničkoj formi pokaže šta sam mislio po tom eksplozijom jezika. I ti u nekoj pesmi kažeš, nemam šta da kažem pod kapom nebeskom, ali to ne trebamo da shvaćamo kao baš ti. Ne, definitivno, ja sam se trudio kroz ovu zbirku da i promenom roda iz koga pišem i promenom lica iz koga pišem, da se što više nekako probam čitaocu da apstrahujem sebe kao autora u smislu nekog značajnog za interpretaciju ovih pesama. A mislim, takve neke stvari koje sam pisao su zaista potpuno tu u jednom ironijskom ključu, to jest one znače upravo suprotno od onoga što ja mislim da se događa sada u stvarnosti i to je, ja mislim, ta jedna... Mislim da je to jedna od najređih stvari koje možemo da čujemo od savremenog čoveka, to je da nema o nečemu ništa da kaže sa društvenim mrežama, sa ovolikim medijima, sa tolikim pristupom informacija. Svi imamo šta da kažemo i svi imamo svojih 5 minuta. I više počinjemo da bagatelišemo mogućnost da iskažemo svoje mišljenje, da iskažemo svoj stav i da iskažemo sebe. Iako se možda prva dva dijela tvoje zbirke nanose više na tradiciju i avantgardizma i 20. veka, ovim dinamičkim kompozicijama, ti si rekao što tražiš i gde je suvremeno mjesto jezika, a to si nakazao u posljednjem dijelu zbirke gdje si ti pesmu u stvari stavio u poziciju fusnote. Zašto? Da. Pa, sad ja ne znam da li, mislim, u Srbiji se često koristi taj izraz metak koji je opaljen u vazduh, pre ili kasnije će morati da padne na zemlju. I u tom smislu, ako nastavimo da pratimo sad tu moju ideju koja stoji iza naslova zbirke Šapneli, shvatamo da ti šapneli koji su sada lansirani kroz vazduh, koji su lansirani u ljude, gde mi osjećamo prosto detonaciju te eksplozije u jeziku, kakvi god da su, u jednom trenutku moraju da padnu. I oni kada budu pali, a mislim da je 21. vek i vreme u kome sada živimo je period toga, dolazi do jednog stvaranja taloga, sedimentacije tog jezika, gde u jeziku postaje veoma tesno, jer postaje velika gužva od misli, od rečenica, od ispoljavanja svojih stavova. I to mislim da danas možemo zaista, opet se vraćamo na to da vidimo na tim društvenim mrežama, gde smo mi non stop uključeni u mail, u Facebook, u Instagram, gde se ne događa ništa drugo osim što smo mi izloženi nekom jeziku, to jest izloženi smo nekom tekstu. Da li je to slovni tekst, da li je to audio tekst, da li je to vizualni tekst, ali mi zapravo smo nekako u toj sedimentaciji sada gde se jezik i potreba za tim nekim potpuno neinventivnim, refleksnim, zlonamernim,
frazeološkim odnosom prema jeziku i samim jezikom ne stvara ništa novo. To je samo, mislim da se dodatno degradira jezik. I zato mislim da je negde neophodno da stanemo i razmislimo o tome gde smo stigli sada sa jezikom. Šta je to što on može nama da ponudi, šta je to što on može da unapredi, koje su njegove opasnosti. Mislim, George Orwell je lepo rekao za fraze da su one jedna od najopasnijih stvari na svetu u ideološkom smislu zbog toga što oni vrše razmišljanje umesto čoveka. I tako da kada mi svaki put kada čujemo neku parolu koja poziva na neku mržnju, netrpeljivost, ubistvo, nasilje ili bilo šta slično, shvatamo da je to zapravo jezik koji govori umesto nas. To nismo mi. To su neke naplavine i naslage jezika koje smo mi pokupili neznano kada i neznano gde. Ali one izlaze iz nas i mi zapravo u jednoj velikoj zabludi verujemo da smo to mi koji govorimo, zapravo jezik govori nas. A nisu sve te neke eksplozije i šrapneli samo u jeziku. Baš jučer smo bili, došao si u okviru ovog projekta Odisejevo zatočište u čudno vreme korone, a i neke političke represije. Baš jučer smo bili na protestima, a dolaziš iz Beograda gde je situacija još gora. Mislim, tamo su stvarno tukli pendrecima i tako. Nisu to samo riječi. Ne tuče se i te opasnost je i fizička. Apsolutno, ali zato što ja mislim da je naša društvena realnost neraskidivo povezana sa jezikom, načinom na koji se jezik plasira u toj našoj društvenoj realnosti. I to je ono što je zapravo najopasnije, može da se vidi u govoru naših sada savremenih političara, koji ponavljaju te neke svoje fraze, te neke svoje parole, te neke svoje pozive na neke borbe protiv nekih imaginarnih neprijatelja i tako dalje, a vidimo da zapravo u njima nema nikakve suštine. Da to što oni nama poručuju ne znači ništa, s jedne strane, a s druge strane najstrašnije u tome je što od tih njihovih nikakvih, praznih, antisemantičkih reči, bukvalno, zavisi naša budućnost i naša stvarnost. I onda je naravno da će da se celo to kolo, pogrešne upotrebe i zloupotrebe jezika preli na društvenu realnost i da će se onda dogoditi protesti na kojima će se ljudi prosto izliti svoj bunt i svoje nezadovoljstvo na ulice. Ono što je zanimljivo i što se veoma lako da primetiti da postoji jako puno dodirnih tačaka i sa protestima u Beogradu i protestima u Ljubljani. Jedina je razlika, nažalost, u toj vrsti surovosti koja naša policija pokazala u suzbijanju tih protesta. Poletiš još nekud u okviru Youth Sheltera ili će karantina to sad da zaustavi za neko vreme? Da li ću ja? Da. Ti, mislim, jer nije samo Ljubljana i Srbija. Da, pa trebalo bi da idem u Maribor u ponedeljak i da tamo takođe predstavljam svoju poeziju, da se upoznam sa tim gradom jer nikad nisam bio. Mislim, ovo je moj prvi put da sam došao u Sloveniju. A polaziš i u Grčku i na Hrvatsku? Mislim da je tamo zbog situacije sa koronom sve otkazano. Tako da je ova godina i ova činjenica da smo uopšte uspeli da dođemo u Ljubljanu zaista fascinantno. Vidjet ćemo šta će biti. Hvala ti. Hvala vama.
Hi, Rebecca. I know that you're not only a writer but also a scientist, and you have been researching Welsh medieval history, the question of identity in the Middle Ages. And it sounds like a very modern topic, and I wonder if behind the creation of identity in the Middle Ages you're actually trying to find something about our contemporary identity. It's an interesting question, yes. Questions of identity are important throughout time, aren't they? And identities are being created and recreated in the modern period. And so looking to the past is really interesting to see what's changed, what strategies are we still using, is there any continuity? So yeah, it's a subject that's of real interest in the modern world. And to give an example, in the medieval period, Wales is defined for the first time using Offa's Dyke, a monument that sort of runs between Wales and England, and that's still used today. We still refer to England as the land beyond Offa's Dyke. So some of these symbols are really old. The dragon too we see first in the 9th century. So there's certainly stuff in that pre-modern period that's of interest in the modern world. Although I believe that at that time the question of the issue of national identity wasn't quite so much developed as it is today. It's a more modern, romantic notion. Yes, well, in that period there was lots of interest in peoples, gentes they were called in Latin, and thinking about where peoples had come from and how was a people defined differently to their neighbours. But in the case of Wales, that wasn't political. There wasn't a political unit of Wales. There never was, and there was no desire for there to be one. So the identity was more cultural. So it was based on language, territory, customs. There wasn't any sort of single king who was creating a Welsh identity for a Welsh state. And your writing is very much connected with your scientific researches. And you wrote this novel, In Twin Shadow, which deals with the heroine who is an illegitimate daughter of the Welsh king. And you put it in the 10th century. What does that period reveal to us? Yes, it's a really interesting period because it's a time at which we see a lot of interaction between these different kingdoms. The English kingdom is forming and is trying to dominate a lot of its neighbours, and so what we see in the novel is the main character, Angharad's experience of these political developments as she moves between Wales and England. So it's a novel that really sort of crosses all these borders and shows the different perspectives of events of that period. And you are particularly interested in the identity of women, I think. In the Middle Ages, the women were especially suppressed, I guess, but supposedly there is some inequality in Welsh society also today. You are actually trying to, I guess, come down to the roots of contemporary injustices. That's an interesting way of looking at it. I suppose, yeah, what we find interesting about the past is often driven by present circumstances. And women tend to be absent from medieval sources. They're not there very often. A lot of these sources are written by men in monasteries, and they're not that interested in the activities of women. But there is still lots that we can learn about them because we can read between the lines, we can look at archaeological evidence, and there's a lot of work still to be done in this regard. But that's why sort of I've got these female characters at the centre of the novel, because it's trying to give a voice, I guess, to people who wouldn't normally be heard. And I know that for the part of your being staying in Ljubljana as a part of the Ulysses Shelter program, you are supposed to write an essay. Will it again be a historical essay? Did you find some interesting historical reference points here in Ljubljana? Oh, I've really enjoyed
walking around, and I find some inspiration, I think, in the cathedral. I think there's something that's interesting there, and I was also very interested by the bridge with all the love locks, because that's something that you see a lot of across Europe, and it's always struck me as a very bizarre custom, and so I want to look a bit more into that, so that there might be an essay coming out of that. So I wish you good luck also at other stays of the Ulysses Shelter program, and have a nice stay in Ljubljana. Okay, thank you, Rebecca. Josip, drago mi je što mogu razgovarati s tobom i sedimo tu u kafani u samom centru Ljubljane i dobro se provodimo, a koliko znam i ti koji imaš vlastitu izdavačku kuću imaš planove da ove jeseni otvoriš i knjižaru i neku kafanu, tako da će to možda biti neki centar sličan ovom gdje ljudi mogu da se druže, pričaju i istovremeno i čitaju. Ja se nadam, dakle, jedan od ciljeva kafići knjižara bi trebali biti otvoreni u septembru, u rujnu, i nadam se da će biti mjesto gdje će se ljudi skupljati, gdje će moći čitati knjige, kupiti knjige, posuditi knjige i pritom popiti dobru kavu ili dobro pivo. Jedan od ciljeva, zapravo sam zamislio to kao mjesta koja sam sam volio kao student. Zamislio sam to kao mjesta koja su mi, kada sam učio, kada sam tražio mirno mjesto za čitanje knjiga, ta mjesta su mi puno bila i želim otvoriti takvo mjesto za nove studente, za naravno sve ljude koji su zainteresirani za knjigu i književnost. A inače, imati vlastitu izdavačku kuću na hrvatskom nije lako. Mislim, teško se proživi i ti kao neke državne kuće ni ne postoje, treba biti to privatna, ta vlastina, a i ti si uložio u to neki vlastiti novac, čak i novac koji si zaradio na kvizovima. Pa da, dakle... Tako da je u tome i neki kazart već u početku. Pa je, to je ono što Englezi kažu high risk, high reward. Dakle, naravno uložio sam svoj novac jer zapravo jako je lijep osjećaj raditi sam za sebe i raditi ono što voliš. Tako da mi nije žao novca koji sam uložio. Naravno, rizik je velik, ali istovremeno ako to uspije, tada bit ću sam svoj šef, imat ću posao koji volim i ako mogu živjeti od toga, to je naprosto fenomenalno. A naravno, izdavačku kuću u Hrvatskoj, pa da, mislim, kako da kažem, nije najisplativiji posao koji možete imati, ali definitivno jedan od ljepših poslova, pogotovo ako radite kao urednik i prevoditelj. A trudiš se da izdaješ prije svega knjige u prevodu, ne toliko domaće književnosti? Pa da, u pravilu mi objavljamo većinom knjige u prijevodu, iako objavljamo i nekoliko domaćih autora. Svake godine imam 2-3 hrvatska autora, ali u praksi se trudimo, dakle, na hrvatski prevesti neke od najvećih suvremenih imena svjetske književnosti. Da kažeš dosta literature na portugalskom jeziku iz kojeg prevodiš još fali, čak i nekih klasika, a pogotovo možda iz nekih do sada ne toliko poznatih literarnih zemalja kao što je Angola. Naravno, to mi je jedno od glavnih područja interesa. Moj diplomski rad je bio prijevod knjige Luandina Vieire, zapravo angolskog klasika, s time vrlo je malo književnosti iz luzopone Afrike prevedeno na hrvatski jezik. Tako da jedan od ciljeva mi je svakako, zapravo već sam na neki način pokrenuo tu biblioteku, iako ona nema ime službeno, u kojoj prevodim suvremene autore koji pišu na portugalskom iz Portugala, Angole i Mozambika. Ono što nam uopšte najviše fali je ovaka opuštena atmosfera kao što je tu, jer koliko znam i na hrvatskom je presija velika, teško se proživi i prevodima i pisanjem i kritikom, ali jedna svetla strana je taj festival europske kratke priče o kome smo već nešto razgovarali.
jer povezuje ljude i možda je to pravi put da se više povezujemo i da se, jer to nije kao neki konvencionalan festival. Pa da, to sam izdvojio kao jedan od festivala koji su meni najdraži. Dakle, u Hrvatskoj postoji nekoliko bitnih festivala knjige. Prije svega bih izdvojio Festival svjetske književnosti i sajam knjiga u Puli, koji su zaista veliki, kvalitetni, imaju sjajne autore. Međutim, ono što ja najviše volim kod festivala Europske kratke priče je ta opuštena, neformalna atmosfera u kojoj su zapravo volonteri, studenti, prevoditelji, pisci, svi sudjeluju zajedno. Dakle, tu nema neke, da tako kažem, klasne ni bilo kakve druge podjele. Tako da taj tip zajedništva je ono što, mislim zajedništva, taj tip komunikacije je nešto što bih svakako izdvojio kao posebno važno i mislim da je to ono što bismo trebali više njegovati, a ne toliko možda ovaj klasični ex cathedra model festivala i književnih događanja. A unatoč teškim uslovima, u ovo vreme rađa se dobra literatura i na hrvatskom. Sad si bio još si u nekoj komisiji za najbolju hrvatsku prozu prošle godine i rekao si mi da si pročitao neki roman koji je po tvom mišljenju najbolji hrvatski roman prošlih 15 godina čak. Pa da, mislim sad, naravno teško mi je govoriti o nekom konkretnom broju godina, ali da, dakle, zaista dugo nisam pročitao tako dobar roman kao što je Mladenka Kostonoga Želimira Periša. Po meni to je jedan od onih rijetkih romana kakve književnost dobije svakih par godina i drago mi je da sam, mislim, zapravo nisam ga pročitao sam ga još ranije, ali sada mi je došao na stol i u tom svojstvu u komisiji Ministarstva kulture. A tema je, mislim, kao metaforički, malo, čak možda historijsko tačno, to je istorijski roman i govori o vješticama u hrvatskom društvu, ali verovatno kao parabola, metafora, čak u suvremenom odnosu prema ženama. Roman zapravo prati lik jedne žene u 19. stoljeću i njezinu tragičnu više manje sudbinu, dakle, odnosno njezinu potragu za svojim sinom i način na koji ljudi tretiraju žene koje žive same i koje nisu, dakle, dio društva, recimo to tako. Tako da na neki način, da, roman je fenomenalan komentar onoga što upravo sada se događa u hrvatskom, a mislim i u slovenskom društvu, odnosno ovih novih, pa tako da kažem, neofašističkih tendencija i pokušaja da se marginaliziraju društvene skupine, kao što su azilanti, kao što su LGBTIQ populacija, kao što su Romi. Tako da Periš je tu obradio sjajnu temu, istovremeno bivajući jako suptilan i jako otvoren. Dakle, kroz jednu fenomenalnu alegoriju, mislim, sjajno napisan roman i to što ste spomenuli, dakle, radi se o jednoj kombinaciji fikcije i fakcije, odnosno on sjajno kombinira detaljno istraživanje o 19. stoljeću sa fiktivnim likovima, događajima i recimo to tako pozadinama. Tako da da, u hrvatskoj književnosti se u zadnjih par godina događaju zanimljive stvari. Naravno, uz Želimira Periša svakako bih spomenuo i Kristijana Novaka, koji mislim da je i preveden na slovenski. Črna mati zemlja i Ciganin, ali najljepši su sjajni romani, koji su također, mislim da je Novak sigurno jedan od naših najprodavanijih autora u zadnjih par godina. Naravno, i sad smo dobili cijelu jednu novu generaciju mladih pjesnika, zapravo pjesnica prije svega, koje pišu sjajno. Dakle, naravno, tu bih možda prije svega spomenuo Moniku Herceg, Martinu Vidajić, pa eto, evo, spomenuo bih i da recimo jedna od naših, po meni, najboljih pjesnikinja, Marija Andrijašević, je upravo napisala svoj prvi roman, koji željno iščekujem i mislim da će biti sjajna, jer njezina prva zbirka za koju je dobila Goranovo proljeće za mlade pjesnike je označila na neki način novi tip, ulazak novog tipa poezije u hrvatsku poeziju, tako da vjerujem da će i roman biti sjajan. Tako da zaista ovih se par godina, zadnje možda 3-4 godine, se zaista događa dosta toga zanimljivog u hrvatskoj književnosti. A za časa svog boravka u Ljubljani, za vrijeme svog boravka u Ljubljani, povezao si se, koliko znam, prije svega Ljažom Koprivnikarem, koji isto kao ti je stručnjak za portugalsku književnost, on čak živi i predaje
tamo u Lisboni. Verovatno će tu krenuti neka saradnja za budućnost. Ja se nadam i iskreno vjerujem da hoće, jer mislim da kroz taj tip, mislim da ako zajedno koordiniramo događaje festivala možemo imati jednu zaista sjajnu regionalnu suradnju po pitanju dovođenja autora, po pitanju organizacije festivala, čitanja. Koliko znam, Aljaš sad radi na antologiji suvremene portugalske poezije, što je dakle nešto fenomenalno, jer upravo u Zagrebu mi trenutno radimo na antologiji suvremene portugalske kratke priče. Tako da vidim da se neke slične tendencije događaju ovdje i doma u Zagrebu i da, naravno, bilo bi recimo fenomenalno da sad te projekte prenesemo, pa da mi napravimo isto tako antologiju portugalske poezije, a da se u Ljubljani napravi antologija portugalske kratke priče. Pa možda će se nešto tako desiti već za ovogodišnju Biljenicu. Ja se nadam, kažem, nažalost nisam imao priliku pričati još sa ljudima koji organiziraju festival, ali nadam se da hoću, Aljaž je običao povezati nas, tako da vjerujem da će se i tu stvoriti jedna dobra suradnja. Hvala ti za intervju. Hvala tebi. Evo, pa mi... So hi Nicholas, we are sitting here in front of the Tiffany Club, and since you've been in Ljubljana for some time during your stay the Ulysses Shelter project, you have also come in contact with these guys from this club. What was your experience? Well, I'm now almost 3 weeks now. I'm leaving on Saturday. I just went to Tiffany's club, and I had, it was really funny after all those months to just enter a place where you can actually dance to techno music and feel free, because it's due to Corona, it's not. Those chances are but a few. But also in your poetry, you said to me that you prefer urban environment, places like these squats in the cities like Metelkova, where we are right now, places with people, and you prefer them to strictly lonely places with natural environment. You like to refer to people and the culture also in your poems. Yeah, I'm really interested in the way the people move around me in the town, the urban life around me. I'm really interested in the ways people talk and behave and feel. I'm really trying to grasp their feelings and the way they think, and the way they are included in the urban space. In my poetry, I'm actually influenced by some beat American poets of the 1950s and 1960s, like Frank O'Hara, Ginsberg, Allen Ginsberg, Gregory Corso, people who actually could depict the life in town, and be in the same time strongly political, with everyday life. Like, for instance, Frank O'Hara had a certain some verses who described a black man eating his liver sandwich. That's extremely political in a way, and at the same time it has the strongly natural, humanly value that really amazes me and interests me. But you reflect in this poem Sandwich, Frank O'Hara, also in the style. I think the atmosphere there is written in his I do this, I do that manner, only it is transformed in the contemporary environment. So what's happening around him is also what's happening on the internet. We live in a more viral society right now. Mm-hmm. Yeah, exactly. In that poem that you are referring, The Sandwich, from my first book, Decalcomania, I'm actually starting the poem describing the whole
virtual reality, of viral videos, and of astrology, the things that many people are interested normally in everyday life. And then I actually try to talk about the fact that there are people, men, beautiful men, who have studied, for instance, economics and work in a bakery, from where I have both the sandwich that I'm referring to, and I'm referring especially to Franco Jara, because he was, as I told before, describing a worker eating his liver sandwich. But you also, we also refer to Franco Jara in this interview, and we are standing in front of the Tiffany Center because this is, of course, a center of gay community, and your poetry is also gay poetry. Like one poem is written, as far as I read it at least, to a lover or a person whom you like, and it clearly shows this is a male person, although I think one could also read it as written to a female. It doesn't matter because poetry is poetry. Yeah, sure. You're referring to Arachovi Street, Exarchia. Exarchia is well, more or less like Metelkova. It's a whole neighborhood in Athens. I live there. So many movements, many political movements, anarchist and communist and you name it, are there. It's their basis, or it used to be. Anyways, yeah, homosexuality is a major part in my poetry, and it's also a political part. Like, I'm really thinking that if I write about my private life, private is political, private is social. The title of my second book that it was recently published by Thraka Publications in Greece is called Just Don't Bring Anyone Home. It's the fact that if you're gay, if you're LGBT, your family, your environment might be strongly against your being happy, strongly against your being you've been living with your life openly as a gay person. So whenever I write about the people that I've met, my loves, my inner wishes, my inner thoughts, I write about society. My house is an open space, it's a social space. So I bring society inside, and I give to society whatever I bring inside my house, and my whole space and environment is there in my poetry. And during the time of Corona crisis, our government and our Prime Minister made a really ugly accusation of non-governmental organizations situated here in Metelkova, and also other non-governmental organizations. He was accusing them of being guilty for the people who were dying during the Corona because the previous government had given money to their organizations. And he said that's why there are poor conditions in the houses of the elderly, although of course that's not true. And you said that something similar is happening also in Greece. They're trying to make everybody else guilty except for them, and they're using this Corona crisis as an excuse for suppressing all sorts of different non-governmental institutions. Yeah, exactly. That's what I'm thinking, that there's a central European strategy, political strategy of dividing people, if they are vaccinated or not, if they're leftish or right-wing. Recently happened in Greece, and there was a certain article, a slander article, that accused Thraka of being just gaining money, 18,000 euros. That was actually 700 euros, 7,000 euros actually, for the program of Ulysses Elder that I participate. But there was a slander article accusing them of just drinking
alcohol and eating stuff. That's why they gain money and they take money from the European Union. So as you can imagine, they try to divide, even in literary world and in the politics. So yeah, young people in Athens were accused of spreading the coronavirus, while the actual right-wing government, the neoliberal and in some parts fascist government in Greece, did nothing to hire people who could work in hospitals, to open hospitals. They did nothing. They gave no money, and people were actually dying in their homes without having the proper care in a hospital. So they were blaming for their usefulness, for their actually not doing anything. They were blaming the people, as they always do. And as a guy coming from the Orthodox Christian environment, you spent some time in the Catholic Poland in Warsaw. And in your poem you say you are turning into a Catholic, but it must be sort of an irony, because as far as I know you are a hardline atheist. Yeah, that's true. In 2018 I was in Poland. There were still back then anti-LGBT laws. People were trying to illegalize what's the word? The abortion. Now, last year we saw a huge movement in Poland about that. It's a strongly misogynistic, a strongly homophobic, and a strongly capitalist country right now. So yeah, I was mocking not the country, not the their extremely beautiful civilization and literature and stuff, but their policy. Their politics. So by The politics of hatred. the politics of hatred, and church always plays a major part in that. Its power, it has strongly political power. The church. One of the main reasons actually the socialism that they had collapsed was due to church. And to finish this interview, you are staying these days in the apartment of Dane Zajic, a great Slovenian poet, the place where he lived, and you were also reading some of his poems, and one of his poems has influenced you to write a poem related to it. Last night actually I was working on it. There was a poem translated to Greek in 1977. It was about birds that were killing. Some people were searching for birds inside him and in his neighborhood and everywhere, searching and kill him and digging inside to find birds and kill them. So it was a strongly political poem, and I used it to describe that they are still killing people in Greece, in the Balkan countries, in everywhere. They're killing women right now in Greece. Like every month we have a femicide in Greece. They're killing LGBT people. In 2018 they actually killed Zakio brutally, and if it wasn't filmed on video, she would be accused of being a thief and a drug addict. That was not true. She was brutally killed by an owner of a jewelry and the police. So yes, I was referring to that certain poem of Dane Zajic, talking to him and telling him that they are still killing people, they're still searching people, but they are in the same time pushing inside and really making people feel suffocating, and just selling all of us really cheap to international companies and international free market. So that's why they kill birds, and they're searching for birds to sell them for free, cheaply, as workers. So almost all of your poetry is related to politics, even though perhaps not directly, but at least indirectly. And I guess it's not a surprise that you also liked the poetry of Edvard Kocbek here, who was a person who tried to relate the two fields, artistic and political sphere, to the extreme, who wanted to be both an active politician and an active
poet and who had to pay a price for trying to do it. What did you find attractive in Kozbek's work, Kozbek's poems? There is a certain poem of his, he's talking about parrots. It's a strongly political, of course, poem. And I'm actually trying to use it and write about it. Like, we do have parrots today. They're repeating, they are the actual voice of the state, the actual voice of the police, the actual voice of the industrialists and the bourgeoisie. So I'm trying to talk about those people, those parrots, who have to try and erase them, the thing that they are just being parrots. They have to be citizens. They have to be active, not just puppets of any right-wing government. So I might even work on it today. Respond to Kozbek's poem. Yes, that's what I intend to do later, actually. And I wish I can write something as beautiful as he was, because that's what I'm trying to do with myself in my poetry. I'm trying to be active as not a politician, but as a political poet. And in the same time, to talk about humanism, to interfere with the inner feelings of people. That's the most important thing, to write about that special thing that makes a person human. Okay, thank you, Nicholas. I'm sure your poem inspired by Kozbek will turn out to be a good one, and I wish you a nice rest of the stay in Ljubljana. Thank you very much.